بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. И захвала хамди припади на Аллах маре uzvišeno Allaheske zil dželali vel ikram, salavati selami anaja upramaro manglo pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, avdije keraja lafi taro duito delo taro nikahi tari ženitba. Amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koje hadisi prenesinela taro Ibn Mađe vakelala menge kaj o brako te sklopinolpe tani miripla praksa, znači o pejgamberi vakelja deka kojka na puštinel akaja praksa miri, ondak na pripadinala ko umeti mande ko Muhammed skoro umeti. Zatim vakelala menge hadisi kote vakelala najšužo brako ko Allahi Đelešanuhu tano hem te arakelpe čisto ne džuvlen, hem čisto ne mušen, te arakempe zajedno čista toven. Allahumme džalni mine tevabine ve džalni mutetahirin. O Allah Đelešanuhu vakelala ko akava hadisi deka ko Allahi Đelešanuhu najšukartane okola bekajra su kadiken čisto ne džuvlen, hem ola kasretninen Allahe zil dželali vel ikram. Hem akatar vakelala maro pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ov mangelasine trinbuka. O i prvo buti so najviše mangelasine džuvlen, o duito buti koja najviše mangelasine o miris, hem najsreknoj tano sine koga keralasine o namazi, a kala trinbuka znači amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Akana o zadno hadisi kote vakelala menge prenesinala menge o Buhari hemo Musli vakelala menge so ženinena jeke čija. Jeke čija ženinela la olakiri lepota hem olakoro ponašanje hem lakiri familija hem lakoro imanje. Pa molinaje Allahe zil dželalu il ikramu Allah Đelešanuhu subhanallah wa ta'ala kojna ne ženi mete ženi nempe. Molinaje Allahe zil dželalu il ikram te pravile terlenge o udara ženi baskere hem te oven srekna ko akava dunjaluka hem kako ahireti Allah Đelešanuhu te spasinelen tari džehnemsko jak. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke smuke ve tala jeduke ve la ilahe gairuke estakfiruke ve tubu ilaih.